Ibihe byiza kuri mwe mwese mwakoze subscribe ku Gasigi k'amakuru official. Nkuko umaze kumenyera muri weekend rero, uyu mwanya tubagezaho amakuru makuru cyangwa se inkuru zigezweho, yaba inkuru zivuga muri kano karere cyangwa se inkuru zivugwa cyane ku isi, cyane ko muri kino gihe hagezweho inkuru yitabwa muri yombi rya perezida wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro. Reka duhere muri Afurika y'Iburasirazuba. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwamaganye kuwa gatandatu igitero cy'indege zitagira pilote z'ingabo za Kongo kuwa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye abaturage b'abasivile bane. Igitero bivuga ko cyari kigendereye kwibasira ibintu by'inyeshyamba z'M23 mu gace ka Mongalima kibasiye ingo n'amasivile cyangiza byinshi. Ubu butumwa bw'umuryango w'abibumbye butiriwe buvuga FARDC mu izina bwavuze buti MONUSCO ihangayikishijwe cyane n'amakuru avuga igitero cy'indege kitagira abapilote muri Masisi Centre, iramagana byimazeyo igitero cyose harimo n'iby'indege zitagira abadereva byibasira cyangwa se bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivile. Nk'uko Médecins Sans Frontières ibitangaza, abantu 42 barimo abakomeretse bakozweho n'icyo gitero cy'indege barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Masisi. MONUSCO irahamagarira impande zose kubahiriza byimazeyo ihagarikwa ry'imirwano n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Irasaba kandi ubugenzuzi bwigenga no kubazwa inshingano ku babikoze. Hanyuma ariko umuvugizi wungirije umutwe FCM urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, Dr Oscar Barinda, yavuze ko ubwo barwanyi bari bageze mu gace ka Ruvungi basatira umujyi wa Uvira baguye ku ntwaro nyinshi Ububiligi bwari bwohereje zitarakoreshwa. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Imvaho Nshya cyo mu Rwanda, Dr Barinda yavuze ko ifatwa rya Uvira ryaturutse ku bushotoranyi bw'igisirikare cya Kongo ko aricyo cyabashotoye kikabarasaho. Ati buriya kenshi nubwo RDC yemera ibintu mu biganiro ariko ufite ikindi kibyishe inyuma. Twari muri Kamanyola n'igice kimwe cya Katogota twiturije, tumaze amezi 10 baradutera, boherezaga amabombe muri Kamanyola bagasenya inzu bica n'abantu, harimo n'ayaturuka mu gihugu cy'u Burundi bafatanya. Turavuga tuti tugomba kwirwanaho. Dr Barinda yavuze ko ibyo aribyo byatumye bategura intwaro bagana mu mujyi wa Uvira, ariko agaragaza ko iyo ry'ingabo bahanganye nta bunararibonye ku rugamba bafite ariyo mpamvu bazitsinze. Ati bazirenda n'abantu b'abasivile b'amabandi bahawe ibikoresho by'intambara batazi kubikoresha nta n'amahugurwa babonye. Ziriya ngabo z'i Burundi buriya kenshi ni imbonerakure zambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi. Yavuze ko kuri urwo rugamba bageze mu gace ka Ruvungi hari ibirometero bitageze ku 10 ugana mu mujyi wa Uvira, basanga intwaro nyinshi Ububiligi bwari bwaraguriye Kongo Kinshasa ariko zitarakoreshwa. Ati bari bafite ibikoresho byinshi bimwe byatanzwe mu Bubiligi sinshaka kubihisha, twabisanze mu ishuri hariya Ruvungi bigifunze mu makarito. Ibikoresho bya gisirikare dufite ahambere tubikura ni mu byo dufata ku rugamba, ibindi nibyo tugura n'ingabo za leta. Niyo mpamvu njye mu harimo abakoloneli n'abajenali ba FARDC bari gucirwa imanza, abarimo abazira guta intwaro ku rugamba n'abazigurisha rero turazigura. Dr Benda babajwe impamvu buno Ububiligi bukomeje gukira Kongo kwibere muri intambara. Yavuze ko uretse zishingiye ku mateka y'ubukoloni harimo n'umubano mwiza bufitanye na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Ati Tshisekedi akeye ku butegetsi yafashe Kongo ayisubiza Ububiligi, yarayibahaye yose, ubu politiki yose ya Kongo igendera ku mabwiriza y'Ububiligi. Tshisekedi ajya kureba umwami wabwo uko ashatse, ni nk'umwana wo mu rugo. Kuba twararwaniye ubwigenge bw'iki gihugu ni nk'aho byapfuye ubusa kuko yaragifashe yisubiza mu maboko y'abagashaka buhake ba kera. Ubu ni nk'aho twasubiye mu mwaka w'1958 ubwo barwaniraga ubwigenge. Dr Barinda yongeye ko FCM ishyigikiye inzira y'ibiganiro by'amahoro na Kongo kandi ko idafite gahunda yo gufata igihugu, ahubwo ikirwanira ari uburenganzira bw'abanyekongo bose. Hanyuma ariko kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe atamaje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwongeye kwisubiramo bugaragaza abantu bavuga ko abasirikare b'u Rwanda bwafashe vuba aha, bwibagije ko bwigeze kugaragaza mu myaka 2 ishize. Nanone muri ibi binyoma ku itariki 3 Mutarama nibwo igisirikare cya Kongo cyerekanye i Kinshasa 15 cyavuze ko harimo abasirikare 7 b'u Rwanda bafatiwe mu burasirazuba bwa Kongo n'abandi basivile mu bindi bihugu. Byavuze ko bafatiwe mu mirwano yahuje ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'M23 muri Kivu Amajyaruguru n'Amajyepfo. Lieutenant Colonel Mark Yazuki Mungoba usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ishami rya FARDC ushinzwe itumanaho ushinzwe ibikorwa by'ubutasi, yavuze ko hari ibihamya bike by'uko u Rwanda rukomeje gushuturanya ku butaka bwa Kongo. Yakomeje agaragaza uburyo ngo igihugu cyabo cyakomeje kubika ibimenyetso. Ati uyu munsi twaberetse abasirikare b'u Rwanda 7 n'abandi basivile 8 bava mu bindi bihugu bafatiwe muri Kivu Amajyaruguru n'Amajyepfo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibinyoma by'ubutegetsi bwa Kongo byarenze igaruriro. Ati nta musirikare wo mu ngabo z'u Rwanda wafatiwe muri Kongo kandi nta n'uweretswe itangazamakuru muri iki gitondo. Mu bihamya bigaragaza ibinyoma by'ingabo za Kongo, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ifoto y'umuntu wafashwe avuga ikinyarwanda 2024 bivuga ko ari umusirikare w'u Rwanda. Uyu munsi bakaba bongeye kumugara babeshya ko ari ibihamya bike. Ku itariki ya 13 Gashyantare mu mwaka ushize, wari umuvugizi wa FARDC muri Kivu Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njije Kayiko nabwo yari wagaragajwe uyu munsi ko ari umusirikare w'u Rwanda wafatiwe muri Kongo. Umuntu wiyitaga Ndayambaje yavuga ko ngo aturuka mu karere ka Kayonza yambaye impuzankano bivuga ko ari RDF
nta remera imuranga iriho. Nabwo ibinyoma bya Kongo byagiye habona bigaragaza ko nahuriye n'u Rwanda. Icyo gihe nabwo Minisitiri Nduhungira yabwiye uyu musirikare mukuru muri Kongo ati ntabwo mugira naho mugarukira muri iri cengezamatwara ry'ibinyoma. Kuri iyi nshuro Minisitiri Nduhungira yagize ati ariko Colonel Njike yari yibagiwe ko ari wa muntu wari wagaragajwe hagati muri Mutarama mu myaka 2 ishize yambaye impuzankano isa nabi, atambaye inkweto, ibirenge bigaragara ko atigeze yambaye inkweto za gisirikare mu buzima bwe. Minisitiri Nduhungira yavuze ko gushaka kwibagiza abantu amagambo aherutse gutangazwa mu General Sylvain Ekenge yibasira abanyekongo b'Abatutsi nyuma ya Kongo iri kubikora mu buryo buciriritse cyane. Ku itariki ya 27 Ukuboza k'umwaka ushize nibwo General Major Sylvain Ekenge yatumye kuri televiziyo ya leta RTNC mu kiganiro cyasobanuraga uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice biri kuberamo imirwano mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. General Major Ekenge yavuze amagambo yibasira Abatutsi ashimangira ko gukingirana n'umututsikazi bisaba kwitonda ko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo bakaba aribo babyarana. Nta magambo yemeje adashikanya kuri politiki ya Kongo ishingiye ku rwango buri wese abona muri iki gihugu kiyemeje kugira n'abanyekongo ubwoko bw'Abatutsi kandi aricyo gishinzwe kubarinda. Kongo yakunze kwirengagiza inshingano zayo zo kwita ku baturage bayo bicwa buri munsi bigizemo uruhare. Bashatse uburyo bwo kwirwanaho bigereka ku Rwanda binyuze mu buryo butandukanye. Mu myaka 2 ishize FARDC yaciye igikuba ku nkoranyambaga igaragaza ko yafashe umusirikare w'u Rwanda ari kurwana ku ruhande rwa M23. Uyu musore yavuze ko yitwa Kizimana Iradukunda Jean de Dieu, yavuze ko yoherejwe n'u Rwanda kurwana ku ruhande rwa M23 ko akomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda muri lokalite ya Ngororero muri groupement ya Murenge muri teritwari ya Kazabi, ibice bidasanzwe mu nzego z'imitegekere y'u Rwanda. Gusa mu rwego rwo kwerekana ko umugabo ari umunyarwanda hagaragajwe andi mafoto yerekana umugabo ari mu mirimo itandukanye mu Rwanda beza gutaburwa ko ari ibinyoma Kongo Kinshasa idasiba guhimba. Mu burasirazuba bwa Kongo abaturage benshi b'icyo gihugu ariko bavuga ikinyarwanda rimwe na rimwe bafite n'amazina amenyerewe mu Rwanda. Kongo kwifashisha ibyo ngibyo iharabika u Rwanda. Hanyuma ariko kandi Zambia yatangaje ko igiye kwakira inama ihuza abaminisitiri b'ingabo n'abagabo bakuru bazo mu bihugu bigize inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR igamije kwiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, leta ya Zambia yatangaje ko inama izamara iminsi 3 ikazatangira tariki 8 Ukwambere mu mujyi wa Livingstone. Biteganyijwe ko izitabirwa n'abaminisitiri b'ingabo 12 n'abagabo bakuru b'ingabo 12 mu bihugu bigize ICGLR. Minisitiri w'ingabo wa Zambia Ambrose Rwije Rufuma niwe uteganyije kuyobora iyi nama izibanda ku gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara muri za Kivu zombi mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama ije kuba mu gihe ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bikomeje kugaragaza impungenge ku ntambara ikomeje gufatira intera muri Kongo, aho ubutegetsi bw'iki gihugu bukomeje kurasa ku bice M23 igenzura byiganjemo abasivili hakicwa benshi. Igitero giheruka ni icyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo kifashishije drone cyagabwe mu gace gatuwe n'abaturage muri santere ya Masisi ku itariki 2 Mutarama uyu mwaka, gihitana abasivili 6 abandi bantu 71 barakomereka. Burasirazuba bwa Kongo bumaze imyaka irenga 30 mu ntambara y'umutekano muke, gusa byongeye gufatira intera ubwo barwanya M23 bongeraga kubura intwaro 2021 nyuma y'uko leta ya Kongo yanze kubahiriza amasezerano yagiranye n'uyu mutwe yari agamije kurengera abanyekongo cyane cyane mu bwoko bw'Abatutsi bahora bicwa umunsi ku munsi bazira uko bavutse. ICGLR igizwe n'ibihugu 12 birimo Angola, Burundi, Central Africa, Congo, Kongo Kinshasa, Kenya, Uganda, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Tanzania na Zambia. Harava muri Kongo Kinshasa mubwire ko basore bashumitse inzu z'abapolisi ba Kongo Kinshasa ahitwa Ango mu ntara Baziwere babikora babihimuraho kuko nabo hari abasore babiri bishe ku bunani. Umujinya w'abo basore watumye batwika inzu 18 z'abapolisi bari muri ako gace. Umuyobozi wungirije wa teritwari ya Ango aho ibyo byabereye witwa Alfred Kipa yatumije inama n'abaturage basaba kuzibukira urugomo nk'urwo kuko rushobora gutuma abantu benshi batakaza ubuzima. Bijya kujya kuri urwego wa polisi barasha abasore babiri barimo kwishimira kurangiza umwaka barabica. Imirambo yabo yarashyinguwe ndetse ubuyobozi buha ababyeyi babo amafaranga yo kubafasha mu mihango igendanye no gushyingura. Bamwe urubyiruko rwaraho baratashye bategura uburyo bazahura bagenzi babo nibwo bemeje kuzatwika inzu z'abapolisi muri ako gace bataretse n'iya fandi wabo. Alfred Kapa yabwira Radio Kapi ati babanje gutwika inzu 5 zirimo n'iya chef wabo wa polisi nyuma badukira n'umuzabandi batari mu rugo. Ubu twakajije irondo mu rwego rwo gukumira ubwo bwica amategeko nyuma yo kubona ko naho bari burare kuko inzu zabo zari zatwitswe. Aho polisi bagiye kwaka icumbi ku buyobozi bwa teritwari no kuri umwe mu muryango iterera leta ikorera hafi aho ngaho. Muri Kenya reka mubwire ko inzovu yo muri Kenya ivuga ko ari imwe muri nke zisigaye zifite amahembe maremare cyane muri Afurika yapfuye kubera gusaza. Iyo nzovu nyamunini yezwe ku izina rya Krege yapfuye urupfu rusanzwe ku wa 6 mu gitondo mu cyanya cy'inyamaswa cya Amboseli National Park mu gihe ya Kenya nk'uko babungabunga inyamaswa babitangaje. Mu butumwa bwo kwibika bwatanzwe n'ikigo Amboseli Trust for Elephant cyavuze kiti nibwo Krege yari kimara kuza imyaka 54 yagize ubuzima burebure kandi nta gushidikanya ko yabyaye izindi nyinshi kubera amahembe yayo maremare. Iyi nzovu y'ingabo yari kimwe mu bikuru abakerarugendo benshi muri iyi parike iri hafi y'umupaka wa Kenya na Tanzania. Muri 2021 yagize umazeri w'inzoga izwi cyane muri Kenya no mu karere yitwa Tusker. Izina kandi rikoreshwa mu gusobanura inzovu z'amahembe z'ingabo. Ikigo cya Kenya Wildlife Service cyavuze ko Krege ari ikirango cy'umusaruro w'umuhate mu kurengera ibidukikije. Cyavuze kiti Krege yari imwe mu nzovu nke zisigaye z'amahembe maremare cyane muri Afurika. Ubwoko budasanzwe bw'inzovu z'ingabo z'amahembe birapima 45 kuri buri rimwe. Izibarirwa ku ntoki nizo zisigaye uyu munsi byatumaga ari ikirango kigihumeka ku murage w'ibidukikije bya Afurika. Iki kigo cyatangaje kandi ko Krege yarizwi cyane ku muco w'ubwitonzi, kenshi gategereza ituje mu gihe abayisuye
barimo kwifotora no kuyifata amashusho. Iki kigo cyashimye abagize uruhare mu kuyibungabunga kivuga ko yapfuye umuhoro urupfu rusanzwe. Abakerarugendo barenga miliyoni 2 basuye Kenya umwaka ushize, benshi muri bo bajyaga muri pariki z'iki gihugu zizwi cyane ku rwego rw'isi. Ubukerarugendo bwa Kenya bwinjiza 10% ku musaruro w'igihugu GDP cyangwa se PIB ku mwaka nk'uko abategetsi babitangaza. Mu mahanga mubwira ko President Trump yatangaje ko Amerika izateka Venezuela kugeza guhinduranya ubutegetsi kwizewe kandi gukuriye kugezweho nyuma y'ibitero bya Amerika kuri iki gihugu no gushimuta perezida wacyo Nicolas Maduro n'umugore bakajya kufungira muri Amerika, igikorwa cyatangaje isi yose. Trump yavuze ko inganda z'ibitoro zo muri Amerika nazo zizajyayo gusana ibikorwa remezo byangiritse kandi zitangire gukorera amafaranga kuri iki gihugu. Venezuela yatangaje ibi bidasanzwe mu gihugu kandi yamagana ubushotoranyi bwa gisirikare. Visi perezida w'iki gihugu yavuze ko Maduro ariwe perezida wenyine w'iki gihugu. Ku wa gatandatu mu gicuku, Maduro n'umugore we Cilia Flores bakuwe mu murwa mukuru Caracas mu gitero cy'abakomando ba Delta Force b'Amerika, bagera muri ndege ya gisirikare bageza ku bwato bw'intambara buzwi nka US Iwo Jima bwari butegereje ahantu hatazwi neza mu nyanja y'akarere ka Caraïbe. Nyuma bajyanwe i Guantanamo Bay ku kigo cya gisirikare cya Amerika muri Cuba mbere yo kuvanwa n'indege bajyanye muri leta ya New York, barongera bahavanwa n'akajugujugu yabageje muri gereza ya Metropolitan Detention Center mu gace ka Brooklyn umujyi wa New York. Umushinjacyaha mukuru wa Amerika Pam Bondi yatangaje ibyaha Maduro na Flores baregeye mu rukiko rumuri umujyi rwa New York bishingiye ku bucuruzi mpuzamahanga bw'ibiyobyabwenge. Mbere Maduro yahakanye yivuye inyuma kuba ari umukuru wa cartel cyangwa itsinda rigari ry'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ahubwo ashinja Amerika gukoresha intambara ku biyobyabwenge nk'impamvu yo gushaka kumukuraho ubona ko ugera ku mutungo kamere munini w'ibitoro wa Venezuela. Avugira mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'uko Maduro agezwa i New York, Trump yaravuze ati ubushabitsi bw'ibitoro muri Venezuela bwarasenyutse, gusenyuka burundu mu gihe kinini. Tugiye kujyana no kompanyi za Amerika nini cyane z'ibitoro nini cyane ku isi zishoreye imari z'amadolari zizana ibikorwa remezo byangiritse cyane, ibikorwa remezo by'ibitoro zitangire guha amafaranga kiriya gihugu. Venezuela ivuga ko ifite ububiko cyangwa se natural reserves bubarirwa ku tugunguru miliyari 330. Ibyo bingana na 20% by'ububiko bw'ibitoro ku isi yose nk'uko uvuga n'ikigo US Information Administration cy'Abanyamerika. Iyi ntambara si ubuyobyabwenge ni ibitoro. Uyu ni Kamala Harris. Kamala Harris wari uhanganye na President Trump mu matora ya Amerika aheruka yatangaje ko igikorwa cya Trump kuri Venezuela kidaha Amerika gutekana cyangwa se gukomera kurushaho. Harris wahoze ari Vice President wa Amerika yavuze ko Maduro yaba ari umutegetsi utemewe w'umunyagitugu bidakuraho ko ibyo Amerika yakoze bitemewe n'amategeko kandi bitari mu ubwenge. Yaneze ku rubuga rwa X ati intambara zo guhindura ubutegetsi cyangwa se ibitoro bigurishwa nk'imbaraga ariko zihinduka akajagari kandi umuryango w'abanyamerika niyo yishyura ikiguzi. Harris yavuze ko abanyamerika ibi batabishaka kandi ko barambiye kubeshywa. Ati isi intambara ku biyobyabwenge cyangwa se demokarasi ni ibitoro. Donald Trump ushaka kwiyerekana nk'umugabo ukomeye mu karere yanenze Trump gushyira ingabo za Amerika mu kaga, guhungabanya akarere no kutagira uburyo bwo kubisohokamo no kuba ibi nta nyungu bifitiye Amerika. Ikigo Starlink kigurisha internet cyatangaje ko kirimo guha Venezuela internet y'ubuntu nyuma y'ibitero bya Amerika kuri iki gihugu. Mu butumwa iki kigo cyashyize ku rubuga X, Starlink yavuze ko irimo gutanga internet y'ubuntu ku baturage ba Venezuela kugera ku itariki 3 Gashyantare kugira ngo bakomeze kuba ku murongo. Iyi internet itangwa n'icyogajuru cya company SpaceX yashinzwe kandi itegekwa na Elon Musk. Uyu ni umunyamerika. Internet muri Venezuela ifite amateka maremare yo kugendwa cyane na leta, gucikagurika mu gihugu hose na internet igenda buhoro. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatandatu nijoro, Jean-Dan Cain yasobanuriye birambuye uko Amerika yakoze igitero muri Venezuela igafata perezida Maduro ikamutwara. Igikorwa cyamaganwe cyane n'ibihugu by'amahanga byavuze ko ari ugushimuta perezida wemewe no kuvogera ubusugire bw'igihugu cyigenga. Ibinyamakuru bivuga ko iyi operation bise ngo ni absolute resolve. Jean-Dan Cain dore ibyo yatangaje muri byo ati intasi zo mu bijyanye n'ikirere, ubutaka, isanzure n'inyanja zakoranye mu gihe cy'amezi mu gutegura iyo operation. Isaha 4:43 ku isaha Washington tariki 2 Mutarama, Donald Trump yatanze itegeko ko operation itangira. Iki gikorwa cyise absolute resolve cyagurukije indege 50 za gisirikare zerekeza kuri Venezuela zivuye ku bigo 20 bitandukanye bya gisirikare mu burengerazuba. Itsinda ry'abakomando bo gukura umuntu ahantu yagizwe na za kajugujugu n'abakomando bari ku butaka basatira urugo rwa Maduro agana saa 8 z'igitondo ku isaha ya Caracas. Hari tariki 3 Mutarama ngo bamufatane n'umugore we. Hejuru mu kirere iryo tsinda ryaricungiye umutekano w'indege z'indwanyi za F-22, F-25, FA-18, EA-18, E-2, B-1 bombers na drones. Kajugujugu zarashwe kandi mwe barayihamya nubwo yabashije gukomeza kuguruka mu gihe gisigaye cya operation. Maduro n'umugore bakuye mu nzu bashyirwa muri kajugujugu bajyanwa ku bwato US Iwo Jima agana saa 9 z'igitondo ku isaha ya Caracas.